Ajus agak jarang manjus. Makanya aja selemang kulitnya bedik. Titiang bergina asli tampak siring, ampura. Asli titiang pelekadannya di Manik Tawang tampak siring. Kelih titiang di Badung, masuk di Buleleng. Dia ngekos jam berana, napang Johang doen bedik. Walaupun asli gianyar kuala nak bibe Buleleng. Peprade wenten iwang sejerone matur tujuan titiang wantah menghibur melengkapi yang namanya panggilan calon arang duenen dumugi sami bagyo sami rahayu. Tiang doakan semua panjang umur kan kenten tuh. Ledangan. Demen hati nih. Kalau melihat penonton anak-anak tertib dan luar biasanya penonton luar biasa tertib di tiang salut. Siraja nonton acara calon arang sampai selesai, tiang doakan semua panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Harus tungkaru. Yin budal sekonen calon arang iswot tiang doakan motor nilang. Yin pengganti pragat membalik nanti dua bawa motor timpale abobin besi. Wawu titiang nangkir ringjeruan luar biasa. Riki sayang ngajegang seni dan budaya dan adat Bali. Luar biasa. Sayan sasami yan artinya sayang. Bagaimana semua sayang akan seni dan budaya. Itulah mencerminkan masyarakat Sayan yang luar biasa. Harus. Wawu titiang nangkir ngajeng dilihat dari napi. Bagaimana adat Riki menjaga karena napi dilihat dari gebogannya. Kari nganggo buah-buahan. Ajak Bali luar biasa. Yen kari nganggo buah-buahan setiang pun sing kangge ampura. Yen kari nganggo buah-buahan setiang gantino buah-buahan. Gebogan sing ladi aja buah-buahan. Napi yang Adam Sari Cengku. Didor Adam Sari Cengku biasanya jaja uli jaja begino ganti jaja uli jaja begino. Napi yang ciki-ciki, citos, kerupuk. Ane paling sidur biasanya tapi daging nganggo jajo bolu. Ye setitiang nyeni-nyeniang jajo bolu nih. Napi daging nganggo Oreo. Ampura yang cuma ditiang niku nak mangkune sesontengan, uning sesontengan. Napi jaturang aja banyak nih kita uning ayang. Benten yang ngaturang kebokang misi Adam Sari Cengku ngetisang tirte mangkune. Ketis. Aing Pak Kulon Darasi sunan ditiang panyabrung ngaturang kebokang daging Adam Sari Cengku. Mang dalam dekap daro minum 3 kali sehari do bacot duran pakai. Taler kebawang duwe niki menake Oreo mang dalam dekap daro diputar, dijilat, dicelupin, ijo celupin Pak Mangku ditirtowe. Berat kasusnya. Ugas niki purnama kapat Jumat tiang odalan gede Bu, ampura. Odalan gede, wenten mau payet Jumat tiang. Ibu-ibu PKK tiange kengkeng kaden ijo kaden manide. Ngaturang kebogang misi popmi. Jadi popmi sih. Ada PKK aja dase ngedong ngaturang popmi padung dase asatus ada popmi. Marong ngelingyang kebogang lejek ngetisang tirto mangkun tiang ketis. Marong ngetisang pingklu kerauhan mangkun. Waduh. Marong makrai mangkun tiang konyang negak bendesan tiangnya matur ratu betara sirat edon niki ledang membaos aluh damuh ngaturang pomnya dising misi hangat lagi hangat betaran itu kan hati-hati. Tapi rikilah mari kita introspeksi diri apa yang namanya haturang. Sarwo prani tangkarah mamoco sarwo papepiah, artinya kita menghaturkan sarwo prani, artinya sarwo yang namanya tumbuh dari hasil bumi. Marilah kita tetap ajakan jagat Bali niki melalui apa yang kita warisi dari dulu dan itu kita jalani nyata sampai sekarang. Suksema niki jagat Sayan luar biasa. Iwawu sampun memargi mendakati pengilen, apalagi niki penglingsir titiang luar biasa. Nggih, penabuh luar biasa, suksema penabuh yang luar biasa. Tumenangan niki wenten gong nepak niki yang namanya tukang ugal. Nggih, luar adi tukang ugale ketorang caregong adi. Ledangan titiang Bondres MKP Presiden Hibur atau titiang maka sami dumugi sami terhibur. Nggih, suksema niki ibu-ibu sampun kayu nonton titiang. Akad Riki titiang ampun wenten amba balik berarti mencerminkan seni budaya ajak di Sayan. Ampura niki titiang curhat. Dibi titiang igel nika temen nak mau balik. Ane mau balik ajak dase. Mangku lanang, mangku istri pecalang tertelu masyarakat ajak lelima.
Kau kina pecalange ori nang isidang motor nu masyarakat ajak mangku lanang mangku istri misi ngunabuin niki angkat ampun wenten nak nonton niki suk semua ibu-ibu apalagi niki itu luar biasa pemain film India Ratu Joda nika Ratu Joda nih nyelele nika dipatungin nenek Tapasya nika artis kejang wali nih titiang panggilkan nyaman titiang niki untuk menghibur masyarakat Riki titiang wentene Riki Ri Jagat mana selembah putih miring minakadi sepemadagan itu nama master berada pangtan titiang nangkilin itu makin kaukin titiang dumun nyaman titiangnya mince kribo penabuh luar biasa mince kribo sang seduk tadi pasang seduk nih baru bersudu nas pijet ngalah bersuai banci seni dan budaya berkolaborasi dengan MKP Bali. Bersuai banci, garai banci. Tinggal. Come on. Please dance together. Lau bên Viene,
biasa. Tepuk tangan dulu buat penabuh. Salah benbok. Ngangsur rangkaian jangan. Tapi luar biasa. Bener. Penabuhnya hebat. Semangat tertina Waji. Oh. Aduh. Penabuh seke STT. STT. Seke truna dua sih. Ini kayak gini, menjenggot sih. Ahmad Dhani sih. Apa? Ahmad Ahmad Dhani. Dhani. Bungut sih ya. Sing Ahmad Dhani, Aden Ahmad Dhani. Nyetu. Amah Dhani. Ungu cidok itu. Melang Ini nasi. luar biasa. Penontonnya banyak. Bener. Sangrau malu. Matur. Tumben cek Sunda. Matur. Nggih. Om Swastiastu. Ampun nang mesaut, ampun nang mesaut. Adi ampun nama saud. Cijeng igel nih. Disayan. Bumi sayan beratu makajang atu aji atu biang pelingsir pemangku. Masalah ini dijawab. Kemudian sisut nyelak jit mai limanci. Boleh cang tuh. Where is your attitude, man? Yesterday. Bungut sih yesterday daerah pariwisata nih. Apa jawabannya? Yesterday. Ada benar? Tomorrow. Tomorrow cie. Di patuh masih. Bener. Dasar agama ada dulu. Ada dulu. Tatwa susila upakara. Benar. Tatwa filsafat susila etika sopan santun upakara yadnya persembahan suci. Benar. Nomor 2 cie sing lah. Apa? Etika dan sopan santun. Kan baru kecunduk Om Swastiastu. Udah sun main nyelak jet limanci mai laku. Boleh cang tuh. Boleh cie. Cang mau takon ya Ci. Takon cie. Ini limanya nih. Limanci. Tuh limanya nih. Limanci. Cang tanya nih limanci orang cang ini. Kasih tahu. Betawa ancang genit di jet cie. Dia mau sering ngerti. Engke maro yo. Masa mau nyelak Orang main nyaman pelih sih. kone. Beli orang. Pelih. Cilemon leleh. Curi nyaman sih itu. Engke maro yo. Disayang ngigel. Benar? Gumi seni di. Oh, Pesi orang senawan sih. Kemudian ada orang nyusul nyelak jet mai limane. itu limanya nih. Limane ya, oi. Yo kan sing tae nilai limancu rene kene. Ci mau lengah Ci. Ci ikan di jone. Disayang. Bumi ubud. Dasar agama tuh udah dulu. Wow. Tatwa susila upakara. Tatwa tuh filsafat, Susila. susila etika dan sopan santun. Upakara. Yadnya persembahan sih saya ngerti. Udah sih ngerti sih mudah sun mai limanci mai. Cang mau takon nih cepot. Medakon sih. Ini limanya nih. Ada pinuping dulu sih medakon. Ne limanci Tuh limanya nih. Gue sama dua tangan. Ini limanya nih. Cang lah lima. Cang tahu nyilih limanci orang cang kini. Kasih tahu. Adi pendo cang jelek jet jet. Ci sing dadi uyut. Ci udah nyamanci benar-benar sih ini ubud ngigel nih. Benar di sayana tuh ngikut. Saya ubud. Di Puro Dalam. Dalam daerah sapi wisata. Bungut si sapi desa. Bungut. Daerah pariwisata. Tuh bu. Mekarang limo cico. Sing makanan lima orang nyamanci. Si oleh di tapak sireng main. Main ngatur orang ayah. Sang oleh di Mongwi ya Jangan jago main main. ngatur orang ayah. MKP. Dini rago di tengah-tengah rago Oh. betul ini ngatur orang ayah masalah limo. Sing magerangan Sing tadi. Sing tadi uyut. Benar oleh Tuh nyaman. limanya nih. Cang lah. Tuh limanya nih. Yo lah. Minco kan sing tae nilai limancu rene kene. Sing tahu cang ini. Adi padom pindo cang jelek jet ciai. Masalahnya apa? Ne limanya nih. Limanci. Apa? Berjajar. Bendan jangan etang limanya. Si sing Ci sing tadi. Ci sing ngerti ci. Maksudnya? Yen ibu-ibu ngaturan sesari ngaturan keburu apa yang kena nge. Kengke. Jemaah uling dompetnya sasa dango di dhuwur nih. Benar. Mangado pengantin